turabaramukije abandi turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri ngamu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe mu gihugu cy'u Rwanda ndabaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko wajeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko bujyoroshe atangorane kugira ngo amakuru ujye umenya aho abandi bageze kandi ujye umenya aho ibihugu by'ibanye ndetse n'ibihugu mpuzamakungu babigeze mu iterambere muri politiki ndetse no mu myidagaduro n'ahandi hose mu nkino hamwe no mu makomiti. Mujye mumenya rero uko ibintu bihagaze kugira ngo amakuru aje arabakugera ko rero byoroshye atangorane. Reka ndabone n'akajyo ko kubibutse yuko aya ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukayagezwa ko namenyesha amakuru abahinga bakuru bakoranga mu gihugu cy'u Burundi bakabageza ko mu ngene mutaronka ahandi kandi mu buryo bwiza butomoye cyangwa sesuye. Turabageza ingingo nkuru kuri mu kanya turebe banze dusuzeho abantu batandukanye bariko baratwumviriza hano kuri muhora cyangwa kuri urubuga rwa Burundi Updates, hama babandi tuba dukomeje ko bakomeje kubana natwe, babandi babandanyije gufyanda sabone, babandi babandanyije gusharinga, babandi bakomeje gukora commentaire ndetse n'ibindi bitandukanye. Sinibagiye namwe rero muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, ikibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Imwaro, Gitega, abo mu Rumonge ndetse no mu Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziriko nga mu gihugu cacu. Turanasuhuza cyane abo mu makomini, turasuhuza abo muri secteur, turasuhuza nabo mu itumba nabo mu ducimbire kugira ngo ayo makuru yacu agera bagera ko mwese icyarimwe kandi gatanu kuri gatanu. Ntabwo twibagiye ko nawe ibihugu by'ibanyi bibe biduteze amatwi. Turasuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda cy'ikibanyi, abo mu ntara y'Iburasirazuba, abo mu ntara y'Iburengerazuba, abo mu ntara y'Amajepfo, Amajyaruguru ndetse no mu mujyi cyangwa se mu gisagara cya Kigali hagati na hagati. Mwese rero turabasuhuza, mukomeze kubandanya gukora sabone cyangwa ukanda subscribe kugira ngo ayo makuru aturuka nga mu Burundi mujye murayumviriza gatanu kuri kagenzi kako, kandi mujye mwumva ko ari mwe tuyakorera tunakayakorera muri rusangi abanyagihugu ndetse n'abo mu bihugu by'ibanyi muri rusangi. Turasuhuza abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Uvira, abari hari Kinshasa, abari Goma, abari Bukavu, abari muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Mwese turabahaye ikaze, turabaramukije kandi tunabasuhuza cyane. Muri abantu bacu, muri abanywanyi, tujye dukomeza gusuhuzanya kandi mujye mukomeza kumviriza aya makuru kugira ngo mujye mumenya ibiri kubera hakurya y'amazi cyangwa se hakurya y'imipaka yanyu. Turasuhuza namwe muri Tanzania hariya Dar es Salaam, turabasuhuza cyane abanywanyi batwumviriza muri yo. Umuntu ntimukagiye mukura urushinge cyangwa se ntimukagiye muturaganya iyi telefone kugira ngo ayo makuru atarajya gucika. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, gukora ku kazogera cyangwa se gufyonda gutera commentaire, kuko ugira ngo umuntu atwumenyeshe ko ibyo tuba turi ko turababwira cyangwa se ibyo tuba twabahaye mwabibonye, icyo bita feedback mu ndimi z'amahanga. Mukomeze rero mukomeze mubandanye kubikurikirana kandi mukomeze kumviriza aya makuru. Amakuru araza bageza ko amaze agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi biba biriko birigaragaza mu gihugu cy'u Burundi, aba mu nyonyezi biba biriko birigaragaza ndetse n'isesagurwa ry'amatungo ya leta biba biriko birigaragaza nga mu bisata bitandukanye by'igihugu. Turabandanyije rero tusuhuze namwe muri Kenya hariya Dar es Salaam, bari Nairobi, Dar es Salaam ni Tanzania. Mureke dusuhuze rero bari hariya muri Nairobi. Mwese turabaha ikaze mu gisagara canyu, mwese turabakunda, turababona cyane mwe abashuti bacu kandi abanywanyi bacu bagenzi biwacu. Mujye mukomeza rero kumviriza aya makuru kugira ngo mujye mumenya aho Uburundi bwanyu bugeze, ndetse namwe muri mu bihugu cyangwa se abanyagihugu ba Tanzania cyangwa se ba Kenya, mujye mwumva ko aya makuru atari abanyagihugu ba Burundi gusa, ahubwo namwe muba abagenewe cyane ko mwese muri abantu kandi mwese mukaba mukeneye kumviriza ibigezweho haba mu bihugu by'ibanyi ndetse no mu bihugu by'iwanyu. Ndabanyarwanda namwe turabwira ko ari uko bimeze, ntago aya makuru y'abarundi gusa, cyane amakuru n'ay'abanyarwanda n'abarundi ndetse no mu bihugu bitandukanye by'ibanyi ndetse n'ibitari bibanyi ariko bifise abantu babasha kutumviriza. Mwese rero aya makuru tuya twabageneye. Tubandanye dusuze abo muri Repubulika rwose muri United iri hariya Kingdom, muri United Kingdom English, ariko tuba dutarutse muri tubanze dusuze namwe abaganda abari hari i Kampala mu gisagara. Turabasuhuza cyane kandi turabaramukiza cyangwa se turamenyesha yuko ari amakuru atabagenewe abarundi gusa, kuko muba muyumva mu gihugu cy'ikirundi cyangwa se mu rurimi rw'ikirundi, ntago ageneye abarundi gusa, ahubwo namwe abarayanyu yaba aba diaspora cyangwa se abarundi bari muri icyo gihugu cy'Uganda. Mwese tuba tubahaye ikaze, ndetse namwe mwumva ururimi rw'ikirundi ariko muri abanyagihugu ba Uganda, mwese ntago muba muhejwe, nta nubwo muba ku muhezo, ahubwo aya makuru mwese tuba tugira ngo abafashe kandi mumenye ko igihugu cy'ikibanyi cyanyu kiba kimerewe, mumenye ibibera nga mu gihugu haba mu bisata bitandukanye bya politike, mu nkino ndetse no mu buhinzi ndetse no mu bindi bitandukanye biba biriko biragaragara nga mu gihugu cy'u Burundi. Hari byinshi rero tubageza ko kandi turabamenyesha yuko ari amakuru ajyanye n'agateka kazi na muntu tuba tubageza ko tukarebera hamwe ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'amatungo ya leta biba biriko birigaragaza ka mu bisata bitandukanye. Hano rero
rero murabizi neza ni ibintu byacu kandi bikaba n'ibyanyu mukomeze rero kubana natwe. Turasuhuza abo muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Amajyepfo, turasuhuza abo mu Majyaruguru, turasuhuza Iburengerazuba n'Iburasirazuba, turasuhuza no muri Afrika yo hagati. Mwese tujye dukomeza kubandanya tujye tubandanya dukurikirana aya makuru kandi twumviriza ivyo umwuka avuga cyangwa se mpemu yera avuga. Ibi ngibi rero uyu ni umuhora wa Burundi Updates, murabizi neza cyane ko turakomeje kubageza ko amakuru mashasha kandi turakomeje kubageza ko amakuru rwose y'indakemwa mu mico no mu myifatire. Ntabwo turi bansand discipline ahubwo turi discipline kugira ngo aya makuru rwose tujye tuyabageza ko 5 kuri 5 tunyurwe hama duce tubandanya twihuta cyane tukababwira ibyazindutse ivyiriwe ndetse n'ivyaraye nga mu gihugu cy'u Burundi. Mwese rero muri mu bihugu bitandukanye bya Afrika tuba tubahaye ikaze rero by'umwihariko mwumva Ikirundi bikaba byiza namwe mwumva urundi rurimi, ariko tuba tubasuhuza cyane 5 kuri 5. Mukomeze kubana natwe rero kugira ngo aya makuru aje arabagera ko nta gahigihigi kandi aje arabagera ko mu buryo bworoshye mutaronka ahandi. Twizera ko rero mwese tugakomeza kubana kandi dukomeza gushyira hamwe. Mureke dutaruke tujye ku migabane, dusuhuze abo muri Europe, dusuhuze abo muri Aziya, Oceania ndetse namwe abo muri Australia tuba tubasuhuza cyane, dusuhuze abo mu Buraya, dusuhuze namwe no muri Amerika. Ibi ngibi nubwo murabizi neza nubwo bitameze neza ngaho ku banyagihugu b'Abarundi, Amerika murabizi irafashe intambwe yo guhagarika Abarundi bajya angaha mu gihugu cya Amerika, ariko turamureke tubasuhuze cyane namwe bafungiyeho inzira muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mutarasubira muri Amerika. Turabwira ko turakomeza kubihanganisha ko mugomba gutegereza mu kugeza ubwo inzira zizafungurwa, ariko turabahaye ikaze namwe muri Amerika muri ko muratwumviriza kuri uyu muhora wa Burundi Updates. Mujye mukomeza rero mudufashe kandi twumve ivyo umwuka cyangwa se mpemu yera aba yadutumye. Turi intumwa zanyu ku Mana kandi tukaba n'abagenzi biwanyu. Mukomeze rero mubane natwe kandi mukomeze mutumvirize nkuko bisanzwe tubageze ko ingingo nkuru twabateguriye aya makuru yacu. Mungingo nkuru twabateguriye nkuko dusanzwe tubabwira, turabwira ko ivyo leta izakora bitameze neza biri nk'amakosa tuzabivuga, ndetse n'ivyo leta izaba yakoze nk'ibyiza tuzabishima, ndetse n'ivyo leta yazaba yakoze nk'ivyo kutugayisha tuzabivuga, kandi ibyo ari byo byose tuzabishira hanze. Turagira ngo tubanze tubabwire ko muri iki gihugu cy'u Burundi aho mu gisirikare cyangwa se mu gisoda ISCAM, ishuri rya gisirikare ya ISCAM rikomeje gukora ibitangaza bitigezwe bikorwa n'ibindi bihugu bitandukanye, yaba ari byo mu bihugu, yaba ari byo mu karere k'ibiyaga binini, yaba ari ibihugu mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye by'isi, aho bigaragara ko igihugu cy'u Burundi kiriko kiragaragaza imyitwarire itari myiza. Situzi neza niba ari new fashion cyangwa se ari new models aba bagabo bariko barashira ko nga mu gisoda cy'u Burundi. Ibi ngibi rero biragaragara ko ari nk'ubuhanga buce cyangwa se ubunyamwuga bukeya, aho bigaragara ko abasoda bariko batazi icyo bakora mbere na mbere. Ejo haheze rero murabizi neza ari amafoto yaciye acicikana nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'amasanamu atandukanye nga ku gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko kuri X Twitter ry'igisoda cy'u Burundi, aho hirya y'ejo rero haheze murabizi neza hagaragaye amafoto n'amasanamu y'abasoda b'u Burundi basoje amasomo ya gisirikare cyangwa se ivyigwa bya gisirikare mu bijyanye n'ubutasi cyangwa se mu bijyanye rwose n'ubugenzuzi. Ibi ngibi biragaruka ko bagiye bagaragaza amashusho ndetse n'amasura y'aba batasi, kandi mu by'ukuri nta gihugu na kimwe ku isi, haba kuva ku ngoma ya cani ndetse no ku ngoma y'abasivili muri rusange, bya bihugu bitaraguka, u Rwanda rutaranda, u Burundi rwose rutararunduka ngo rube Burundi bunini, ahubwo ibi ngibi byagarutswe ko rero n'abo bagabo bakora ishano cyangwa se bagaragaje nkaho bari bariko baragaragaza irindi isura nshyashya ubu ngubu nk'ibihugu bitavuga rumwe nabo vyamaze kubamenya. Murabizi neza ibindi bihugu bigisha ivyigwa by'igitasi cyangwa se iby'amaneko kugira ngo bajye barayoherezwa barongeye kwa mu bihugu bitandukanye kumviriza umwanzi, ndetse no mu giturage kumviriza ivyo ibivugwayo, ndetse no mu bisata bitandukanye kumviriza ibivugwayo, ariko bo siko byagenze, ahubwo babashyize ahagaragara wagira ngo baraza bajya mu baturage babwira ati nitwe bamaneko cyangwa se nitwe batasi, hama bace bararonka amakuru. Murabizi neza mu bindi bihugu iyo umusirikari cyangwa se umusoda agaragaje ko ari umumaneko akazi ke kaba karangiye, ndetse iyo atishwe arirukanwa. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu byakomeje kuducanga, byakomeje kugaruka ngaho mu gihugu cy'u Burundi bitameze neza kandi bimeze nk'ari ubunyamwuga bukeya. Turabandanyije rero mureke tuze kubabwira mwidonido uko ibintu bihagaze, ndetse n'uko ibintu byagaragaye mu ruhando mpuzamakungu ndetse n'ahandi hatandukanye ngaha.
twongere tubasuhuze tubaramutse rero kuri mwe mwese mwabandanyije kutumva nawe mutangiye kutwumviriza muri nganga cyane kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane byo mu karere k'ibiyaga binini bigari nkuko twahebye kare tubabwira k'ibiyaga binini ndabaye ikaze mwe muri ngara rero mu gihugu cy'u Burundi mwese namwe mukiza akanya turabaye ikaze namwe twari kumwe twatanguranye namwe mukomeze kugira ikaze kandi mugire amahoro bashinga nayo batfaso namwe rwaruka turabwira ko abamwe muri Burundi tubashimira ko mwakomeje kutwumviriza ndetse namwe muri Tanzania Kongo Kenya Uganda eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda cicibanye hariya mu bihugu mu bisata bitandukanye yaba mu bari mu kazi kabo yaba ari mu agiye mu nkino abagiye mu mirima ndetse n'abandi muri mu ntara zitandukanye ngari uburenganzira bw'Iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru muri Kigali naho turabasuza cyane reka ndabibutse yuko ari byiza kuba mwahejeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko byoroshye atangorana reka mbone n'akajya kubibutse yuko ari amakuru mutoherezwa n'u Burundi n'uruganda rwa Burundi Updates mukageza ko namenyesha amakuru y'abahinga bakorenga mu gihugu cy'u Burundi bakabageza ko mu buryo bworoshye kandi mu buryo butaronka ahandi ingingo nkuru twabwiye turi bugaruke ko nizo tugiye kugaruka ko twazibabwiye babwiye ko tugiye kurebera hamwe ubuhinga cyangwa se n'ubuhinga ese n'andi mayere ese ni yindi nzira ya gisoda isikamu yavumbuye kugira ngo ijye irashyira amashusho hanze y'abagiye kujerwa iperereza cyangwa se yabahejeje amashuri y'iperereza cyangwa se y'ubutasi sinibagiye namwe rero muri kutwumviriza muri mu ntara zitandukanye z'ici gihugu cacu Ngozi Kibitoke Kirundo Karuzi Ruyigi Imakamba Muramvya Bururi Mwaro Gitega Rumonge ndetse namwe muri mu ntara zitandukanye mu kumutwumviriza muri mu ducimbere muri mu mitumba muri mu makomini muri mu masegeteri ndetse namwe muri mu ntara zitandukanye z'ibihugu bitandukanye twagiye turababwira yamwe muri Goma Kivu y'Amajyepfo Amajyaruguru Iburasirazuba bwacyo ndetse namwe muri Dar es Salaam muri Tanzania muri Kenya Nairobi namwe muri hariya Kampala Uganda mwese tubahaye ikaze muri abanywanyi biwacu muri abagenzi biwacu from East Africa mukomeze rero kubandanya gutumviriza kandi mubandanye gukora sabone kugira ngo aya makuru agera abagera ko 5 kuri 5 ndabibutsa yuko rero aya makuru nkuko dusanzwe tubabwira cyangwa se sanzwe mbibabwira muragomba kuba wakoze comment amaze kwandika ku comment cyangwa se amaze gutera commentaire muamaze gukanda likes muamaze gukora sabone muamaze gusharinga kugira ngo aya makuru ajye ara kugera ko 5 kuri 5 si yo ntego gusa ahubwo abari kugira ngo numara gutera commentaire ndetse numara gukanda likes mara gukora sabone uraja muri commentaire uraje ushyiraho nimero yawe ya Cash cyangwa se mobile money yawe kugira ngo amafaranga cyangwa se ukwezi nigohera tujye turaharura tureba abateye commentaire nyinshi mu makuru twabagejeje ko tujye turaheza ibihembo bitandukanye cy'amafaranga y'amanyarwanda ndetse n'amadolari ku banyarwanda uraza biterwa n'igihugu uherereyemo cyane ko mwese ari ibyanyu kandi mwese mukaba muri abacu tukabanyu mukomeze rero mubandanye rero ko twumviriza 5 kuri 5 kugira ngo aya makuru abagereko atankomye cyangwa se atagahigihigi mureke rero tugere ku makuru yanditswe cyangwa se ku binyamakuru byagiye bitohoza ndetse n'ibyagiye bikurikirana bya hafi aya makuru yaboreye nga mu Burundi inkuru iragira iti igisirikare kimwe rugende mu isi gishira abona amasanamu cyangwa se amafoto y'abasuda cyangwa y'abasirikare bajejwe iperereza cyangwa se ubutasi ibi tubisanga ku rubuga rwa Twitter X rw'igisoda cy'u Burundi aho hirya yejo rwashize ko amafoto ndetse n'amasanamu y'abasirikare bari bamaze iminsi mu byigwa byo gukora ubutasi igisirikare kimwe rudende mu isi gishira ahabona amasanamu y'abasirikare bajejwe iperereza cyangwa se ubutasi ibi tubisanga ku rubuga rwa Twitter X ry'igisoda cy'u Burundi aho hirya yejo rwashize ko amafoto y'abasirikare bari bamaze iminsi mu byigwa byo gukora ubutasi ibyo bikunze kwitwa mu Gifaransa renseignement ibi rero nkuko mwabyumvise neza ni inkuru yaraye itangaje benshi kuko ubundi ibihugu byose biranyegeza cyane amasura y'abajejwe ubutasi nkuko bizwi hose mu isi iyo uwajejwe ubutasi espion amenyekanye akazi kiwe kaba gaheze aba bavuga ko ndetse aba bavuba mutazi ko ari abasirikare bahereje iri shure baca bahabwa igisata c'iperereza mu gisirikare renseignement militaire kizwi ku izina cyangwa se kizwi cyane ku izina rya G2 or JD KJD barahejeje bagasangizwa mu bisata bitandukanye mu nkambi ndetse no handi babacunga abasirikare bene wabo hari abarungikwa hanze y'u Burundi kurondera amakuru mu bihugu hari n'abarungikwa mu banyagihugu kumviriza amakuru
umwe mu bakozi b'iperereza rya gisirikare yatubwiye yuko nk'aba babigeme hari bamwe usanga barungikwa mu makaritsiye no mu masoko kudandaza ibitumbura, ifu, ivyamwa n'ibindi byinshi, maze bakaba bajejwe kumviriza abivugirwa mu masoko ndetse no mu makaritsiye. Hari abandi usanga bagendana Bibiliya bakarungikwa no mu masengero utabazi akabita abasenzi bakomeye cyane, ntamenya ko ari abasirikare cyangwa se bari ku kazi. Bagenda bambaye impuzu zisanzwe ku buryo atawumenya ko ari abasirikare. Hari abigeme nk'aba bo mu minsi iheze bakoze ibara barafatisha abantu batari bakeya, baganiriza abantu cyane cyane abahoze mu gisirikare canke abasore bazwi ko badakunda CNDD FDD, bakaganiriza ibijyanye na M23 ibya Red Tabara, bakumvisha abantu ko ibijyanye no gufata umuheto bahurira n'abantu mu magurupe WhatsApp no mu nyuma bakabandikira inbox. Hari benshi baguye muri iyo ntego cyangwa se muri iyo mitego, hanyuma bafatwa n'iperereza kubera kwizera abo batazi. Aba bagabo hari bamwe usanga banyonga amapikipiki yo kunguruza cyangwa se yo kunguruza abantu. Hari bamwe uzosanga baguma batembera mu duce dutandukanye. Hari abaguma baja gutonda imirongo mu birondero cyangwa se mu barindiriye ibi. Umuntu yakoze ibi bintu arakwiye guhanwa, ariko nimba ari umwishikira ntawe uzomukorako. Mu Burundi gukora amakosa uno munsi bifatwa nk'ubuhizi. Ntimurumva abo ushika bakigamba ngo mbega urazi ko jewe nkora mwiperereza, urazi ko no gukoza ico nshaka atankurikizi. Mu bindi bihugu abakozi b'iperereza ubu bahonyora ko utazi ico bari, naho muri iki gihugu cy'u Burundi murumva ko vyakomeje kugorana ndetse no kuba intambara. Eka mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri mu Uganda, muri Congo, Tanzania, mwari gigere mwumva ibi bintu aho vyatangiriye. Haba mu ngoma za cami, haba mu ngoma za Repubulika, ibyo bije kuba arakasa mutwe nga mu gihugu cy'u Burundi. Mukomeze rero kumviriza aya makuru, turakomeza turabandanya kubagezaho andi makuru agiye yaragezwe ko nga mu gihugu, ariko mu by'ukuri ibi bintu ntibisanzwe kandi nibitangaza cyane. Mukomeze rero kubandanya kutwumviriza kugira ngo aya makuru tujye cyabageza ko gatanu kuri kagenzi kako, hama mukomeze kuza muragira amahoro y'Imana. Ariko mureke tubabwire ngo twongeye turabasuhuje nyuma yuko tubasezera, tubahaye amwiriwe namwe mwari ko mutumviriza kano kanya, murasubiza inyuma mwumvirize ibyatanguye kugira ngo muze gukomezanya natwe mu makuru akurikira muzi ibyo twari turiko. Turabasuhuje rero mwese muri ko murumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Ikaze kuri mwese muri mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Ekambere namwe mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko wajeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko byoroshye atangorane. Reka ndabibutse yuko chance muri n'akaje ko kubibutsa yuko hari amakuru mutozwa no Burundi n'uruganda rwa Burundi update, hamaruka bageza ko amakuru agezwe ko ndetse rwose y'indakemwa mu mivugire ndetse no mu mifatirwe yayo, mukagezwa ko n'abamenyesha amakuru bakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, bakabageza ko mu buryo mutaronka ahandi yaba mu bihugu bitandukanye by'isi. Ingingo nkuru twaganiraga ko rero ni ishano cyangwa se ni ibara igisoda cy'u Burundi cyakoze cyo gushyira agaragara amasanamu hama n'amafoto y'abajejwe iperereza bari bahejeje ivyigwa byabo muri Iscam. Mukomeze kubandanya rero mubandanye mutumvirize gatanu kuri gatanu, turabemera cyane kandi mu Imana ibahe imigisha mpemu yera ibane nanyu. Gatanu kuri gatanu rero turabi wanyu, mukomeze kutumviriza. Ciao.